And good evening and welcome back to Pacific GeoPolitics, where we highlight the latest in the Pacific. My guest this evening is someone who has made history in Samoa by being the first person to ever publish a doctoral thesis in the Samoan language and first to be awarded a doctorate in Samoan culture. His research also covers the issues and the changes in customary land and the passage of Lands and Titles Registration Act in 2008. Tiavea Matiu Dr Matavai Tautunu is a lecturer at the Center of Samoan Studies at the National University of Samoa and holds the chiefly titles from Tiavea and Samusu. His thesis focused on the changes in customary lands from 1948 to 2020, specifically within the villages of Amaile and Samusu in Aleipata. Our interview will be conducted in Samoan. Ia whaftai atu le awai mai fo'i tātou pokalame lene fiasi. Ia o lene whewhila tātou whatatanoina. Ia le whiunga fo'i ia Tiavea Matiu Dr Matavai Tautunu o ia lea ua umia le fōmai o le tofa manino o le doctorate in Samoan Studies. O ia lea o Samoa mamua lava ua ausia fo'i lea whailonga I le University of Samoa. Ia ma I lalangi atua fo'i o ia lea ua mamua lava tu sia se suenga whapea I lea lava whailonga o le fōmai tofa manino. Ia ma o tusia ato I tātou lava ngana Samoa o le lai whaftai ai I le whionga ia Tiavea ona o le whaavano fo'i o le taimi le nea whiti tātou te whatatano ai. Ia le nei fo'i whailonga o ia umia ia ma lana suenga fo'i I whaatau I whanua whaalangan o Samoa. Ia whaftai ia Tiavea. Ia mawhio mai fo tātou por kalame. Ia, whaatalo whātu fo'i lau whionga Lagipoiva Surround Jackson. Ia whaatalo whātu fo'i le paia male mamalu le atunu. O lo whapena o na lala I tuwhia o laulangi. Ia whaatalo whātu fo'i au na sina le atua. Lo whapea o na no ina manu wa Samoa le ngato Samoa nei ia whapena fo'i matunu I whafo. Ia whaatalo whātu fo'i so se tasi lava o whapena o na mai mom whaanongolongo mai nei whaatatanang loanga. Ma lor so I fua manuia ma lor le langi ma. Ia whaftai Tiavea. Ia o ta whaatatanonga I le nei a whiawhia whaatau le whailonga le we umia. O oe whisui ma o tangata mua wa umia whailonga le. E whene whamtala po o ani la mona ia o taimi lea ua watu pu lou I lo ulu se tu lou I le university. Ia whaftai mon fasili Lagipoiva. Ia o langona lava o le whiawhia. Ma le langona o le whaanga e tia. E se fo'i lea la asanga o le soifuanga ua o iei tamu whai. Ko ia le viinga I le atua ma le whaftai a teia ona o le malosi umwhai ona whaataunu ina I le whaamoe tā ua. Ia, pe o le anganga o le langona o le whiawhia ma le whaftai ua umatu lea mea. Ia na silfia ia ele o se tapenanga whaingofia. Ia ai vi ia le lofa ma le anga le o le atua le whaataunu ina manuia. Ia vi ia le ali mawa e ne tau whainga o te ilo o le lua whesfulfitu e lea na o ia university e tata noai. Ua atua e na whaatua se lau e na o lau pepa o lau thesis. Ia mawa e lava le ia o tam nita foi wa ia lo wasa lunga le tama o se whapea.
On me sili le wa uma le doctorate po lo whaelunga. Ai ua maua sa uwa senga ia oi ia mitai foi taita manai nai wo fo ina mato o ilalo o ilo vasenga o le so fa se va ia ai le antata o wai fata se le luafe school fitu. Ai o le stili la fa tau lava i lau pepa po lo thesis le ana na patino. O le tonu ale le topic po le aunga o le pepa le po le suenga le ana e fatino. Ia, whaftai lava, o le autu le ana whaatino ai la u suenga. O swinga i le umia ma le whaonga i no whanua whalenga nuu o Samoa. O e tau e mantua a Shiraul o le mata upu pito i sili a lea o sensitive. O na maa ale fo i le taimile nei tato watunu. Ina ua mae ale pasia le palmene le tu la fono fo i lea o le lista la ina o whanua whalenga nuu le lua fe ma le mala. O le Land and Title Registration Act. Ina ana utilo ai i le tele o le tele o issues po mata upu a dia e mai nei i whanua whalenga no. Ia, ona oloa ia lea i le luafe suma lima ua tā pena ia lau proposal fo i mo le PhD. Na fautua mai ai loa ia se tasi o supervisor le fionga ia Professor Penelope Schofield. Na fautua mai e ma nei e walu e faile topic lea e le ngata it's a challenging topic onga it's a very sensitive issue le atunu na vai taimi e o mai la vai taimi nei pela le ngata na o se autu fo ile fia e au nga fo mo le tapenanga fo i maleanga i atu ni sifo swinga waria e mai nei pe o nei e pili e tolu ia na pasiene parmene e winga i fanu falanga no mal fam sinonga fonu masuafa pa masinonga so ringa tu la fono pela o le una i mai o au le fianga ia Professor Penelope Schofield ato ai male fianga ia Malaysia Professor Malama Malaysia wa o Professor Malama Malaysia o lau principal supervisor na. Ia ato ai foi maleu na i mai le fionga ia associate professor ia tongia le lei sa fua a Kelly. Ia le sa former director of CSS. Pe o le ngangal na sa tam fai ina ia o walu fa atino le suenga. E peila o le autule na o tilo ile a mata mai lava o swinga o fanua falenga nu o Samoa. A whamatala ia whanua whalenga nuu ia o whanua tau Samoa, le tau ina vai temi o whanua tau Samoa. Ia, a on vai temi fo ina ele i aini vai vaenga pe o iei nei whanua whalenga nuu, whanua malomo, whanua umia sa loto. Pita i anela, o lea la a nga ila wala usu engai mei o whanua whalenga nuu. O le tau sanga le na amata mai ei, whaatulanga mai le amatanga o usu enga. O le tau sanga ta si valu lima sifulu, i le lua sifulu. O le se lau fitu suman tuku tau sanga ia e au fia e tonu susuenga ni. E mo i ala o piriota na po o taimi na le whaatino susuenga. A olo o tango fia masa i ria mai le vai taimi po le tasi le afe tau sanga taruai. Ina ia a mata ai ona whaatulanga mai le a mata mai o swinga o whanua whaaleanga nu. Ia mai le nā taimi se ia o le taimi na iei tonga i Samoa. Ia whaasol solo mai lava ina ua tau nuu papalangi, tau nuu misionare, ma pūlea whaakolone le hatunu. Se ia ngai mai lava se ia o ina tuto tasi Samoa. Ma o mai ei lava i le taimi nei ua matua tea le lava swing o whanua whale angunu uye. E pe o le autu na le na whirwhiria, ma le anganga le na whoini. Na o wanu e whaatino le suenga le ni. Ono le tu langa na o te ilua, e ao ngā te le la suenga le ni. Mo le whaafita uli le tu la i mai nei tato tunu ui i whanua whale anganu. Ia pe o se tari atu le mafu anga ma le autu na lai ono. Na whirwhiria le whanua whale anganu. E whai ila suenga. Lo lava ia whaftai fo i mo le pātangia mai o le autu o lau suenga. Ai
A tonon sa upu tonu lava na le ua tele me tupu tata o tonu a ma ho o mai lava i mea fo tupu o kai mea pālota ma suingan malo pe toi fo i lava i mta upu laia o le asa uma natu ia i le tulanga. Ia o te iloa e pe o le ia te aua ia i la o tilu tilu. Ona e na o le dua se la ua fe tangata Samoa e nei Samoa. O le toa te le whaitau au whai o le atunu. O le nai alala i atunu i fafu. O te iloa la i la ua taritonu. E pe o le tasi lea vaenga o le fia o le toa te leo tangata i fafu. Ona o le i whaatala noa ina o i la tau pena tā pāso la tau finangalo. E mai i tū la whono ia ua pāsia e le tātou malo. E a awhia ai whanua whalanga nu maswa whamatai. Mana tua fo i Lagipoiva a hoolo ina talang fia mea sina ia le atunu. E le tango fia pe tala noa ina na utangata Samoa i tunu Samoa. Le anga so se vai panoa le lalolangi e iai le Samoa. E iai lava lana ia. Ia tawhalo na whaasina manga. Peina ila utatunu ono ua e fesilingia le tūlanga le palo. O lo fo ina taritunu. O le afianga fo i po le influence o le palota le whaine. Te lea le influence o tangata mai fafu. Sa moa i fafu. Anga i tantu whainga palota le wa umatu nei. O le tele fo i leo o tilo fo i o le leanga. Fo i leo le fia o le tele o tangata. E le o tangata uma. Ai pe o te lea i la ua uia su enga le na uta amilo atu ai tituila ma. New Zealand ma Australia e whaifa tala nuanga. Ia o le manatua nana o fo i mai mau. O le toa tele au tangata fo i lea. Ele i tā pāso la tau fina ngalo i tā upu ia. E ha a fia i o tātou whanua whaaleanga no. Ma o le mafuanga fo i la. O se fete e na inga fo i lele e tūla i man. I le vā o i la tau o lo o no nofo i tutonu le atunu. Whaapena fo i ma i la tau o lo o no nofo i atunu i fafo. Tangata Samoa. Ona e iai nisi whaai unga i whanua whaaleanga nu o aing. Ua whaila vai la tau i tonu Samoa. Ia ai le tā pāse whina ngalo o le mamalu le atunu. Ia ma ainga o lo i atunu i fafo. E le ngata fo i le isitu. O le nofo re sa o i fafo. Ia ai whaile au ainga le nei le atunu. Ia whaai unga o matau. Ai le tā pāse whina ngalo le sa o le ala i atunu i mau. Pe o tasi na vaenga ko i sa nga i. Ia ma pe tasi whina na vaenga o sa utilo i eili mena na maua mai i le whaatino inga o la usu enga. Ia lea na lea ua o mawhai ei ona au taritonu o ui. A tonu o le tasi le nā i vitu. Po o le ute na o le swinga o lo tūla i mai nei. Ia ma le whaafita uri o le na me vesi ei nei ma vāvā o e nei si o tātou atunu. E lava le mta upu mana ia whamaina le upu leo o le vitu. O le tā ua lea o whanua whaaleanga no. E whai ona e sau no mai poani mea na tutupu i le tātou history po tātou talaanga o Samoa. Lea na awhia ai ia whanua whaaleanga no. Whataita inga lao le colonization po o leo atu lea a isia tunu upu lea ia whanua Samoa. Lela Fapertania to Pelefsili, what is the most significant event in our history that changed the ownership of land? Aele I o mai le I pili la ia tolu. Ia, whaftai. O le a mata sa utala noa mai I le afe tausanga taluai, mana tua fo I Shiraol o le suenga I tala elimanga nu utu whasul. Archaeology and cultural heritage Samoa. I pieces of lapita patriciana maua I muli whanua. E whamatala I nai, pe ama le tolu afe tausanga sa anofo ia I tangata tātou atu. No. I le afe tausanga talua I le tari tonu tangata su o le tala whasul pito sa iei tanga loa alang. I le tari tonunga wha Samoa. Naea afia I le vaenga o lau tūsinga, lau thesis. Ia, mata mai ai nā o tātou whanua se I ho lava ina taunu umai tonga. Mata mai nā se isi vaenga o tātou whanua whaleanga nu. Wa mata na eli lua te teli. E whai ei whaasalanga Samoa. E whai inisi o whaasalanga, ma whai ei ia anga nu o Samoa, wa eli ia lua.
e whai me o muti, o mumasi, o munamu. Whau me o tia se ulupe, star mounts. Ia, masala fo I se rau te sila lava e tele na oma tu suenga. E whai me o a fo I nei. O me o sauninga fo ia le atunu. Wa whai me o pā maa ma pae o maa e whai ia ritual so ia le atunu. Pēna tu sauninga. Pa solo mai lava la ia le o le umianga ma le whaonga o whanua whalengan. Wo o mai lo ina whaatino tātou mei o whaatoanga. E manatua la surau lo sa moa ia. E whai ama umanga na ona mea ai ai. O mea e whai mua mea tau mafa. Ia, wa ngai mai lola ina uo mai pala langi le tasi fitululu. Wa mata fo ile ana o mai matau mawhai fo ile. E whao ngāta to whanua fo ile o se ala ngā tupe maua. E a sila fo ila e ai pe ua whao ngā ua commercialize tātou whanua whaleanganu. Ua whaia tātou whaato anga e whaatau e maua I tupe. A ole mea ia sa iai whaatau, whaia tātou maumanga na o mea ai ane maua I. Se teimi to e anga I me I se tala. Ina ua tau no upala langi sa mua tasi fitulua lua. Missionare le tasi valu lua valu se ona taria loa ia tasi valu tolu o. Na a mata mai e loa le teimi na ona fo ha ia tātou whanua whaleanganu. A mata mai na ona maua se isi suinga fo. E le ngata ua fo ha I missionare whaatutu oi whale sāma whale o whaifi au. Ai ua fo ha I fo ila le I papalangi. Wa tau mawhai fo I papalangi ina ia moni o nātou whanua whaleanganu. Mai whanua o Samoa. Ia e peina le vai taimi le o tasi valu lima sfu. O le vai taimi le o tau o a inga tupu. O le taimi tonu alena na matua puna e aile sawa ma le bave. O le whaatau wina o tātou whanua whaleanganu I papalangi. Ina ia maia a upenga e tau waitaua. Ma ia fia mana na o fo I tangata Samoa I oloa papalangi. Lea lana fo wai. E na fo e tangata Samoa ia pe whaatau fo I tangata Samoa I papalangi o tātou whanua whaleanganu. Ina ia moa ia oloa ia palangi ia na mana o I tangata Samoa. E le ngata fo ila I tūli na ma le mea e maali e. Sa fo wai ma whaatau. Ai o tu mau pea ma fau ngā tu e ina Samoa na waiting. Tu sa lava pe fo hai pe whaatau. Ala e mana tu tangata Samoa. Tu ina Samoa. O la ai eila na pule le whanua. Ele I malama tele to e ina a mea a whaatau le whanua pe fo. Ele to e au I sana pule. Ia tasi na whawhapita auri na a fia mai vai teimi na tasi balu lima sfun. Sa wai le se ia o mai le teimi fo ile wa tau nuu malo te tele. Ma tau lia la shurel. O li poti ia na avatu I whafo e winga ia Samoa. Le na avatu e le au whaari o loa. Tangata su e no. E explorers o beachcombers o tangata fo e o traders. O tangata na. O whalers. O news ia na avatu tangata na I whafo e winga ia Samoa. Le nga interest tai ia palangi o mai Samoa. O le awala fo ilane na. Le na o mai e malo te tele ia na o mai tonu le atunu. Ia, maatili ai lo ina. Ona tau mawhai e mawani o whanua palang. Sila fo ila shirau tau nuu mai lo le teimi lea wa ngai mai e lo. Ia, whetau I tonu ar tau nuu mai o malo te tele. A o le tau ngā vesi na o le atunu e tau sa iri po eise tangata e to atasi e avea matupu o le atunu. O la e vesi le atunu I sesi. Ia, atili ai fo I tasi valu whaatasi ina ua malitu malo mari e toa vai inu po. Ia ua tau sa iri po eise e avea matupu o le atunu. Nala, o le fei taila o malo te tele ia la tau mea fai tino ua whaaleanga inu. Mea tau tino whan. Lea nala I lo ona tau mawhai e fai se awala e fafo ele whaafitau. Lea na o I loa whai lea. Le fea ngai ngale na sai ni pereleni. I si amani. I le tasi valu wiva. O I nala Sherelle, o le isi le nā poutu. O isi swinga o le umia o whanua whaleanganu. Mataulia, o principles o le whainga whaavai o le whea ngai ngale na. Le ana lima ta ina ai le whainga I sia mani ta siva oto. Ina ua ulua I whaatu e sia mani le komisio whanua maswafa.
ia manatua la vai lo le tu no le tasi valu le tasi iva o pule tātou e Siamani pule Amerika ia tutui o ina le na mapuna mai e fo ise isi swinga ia tātou whanua whaaleanga no ua tau mawhai loa Siamani ia e whaata ua le atina e ina o tamau a inga o le atunu le ala na mapuna mai e lo e rungar me le te whaatu ua commercialize ia tātou whanua whaaleanga no ua whao ngai mawai tupe ia ai foi ile na foi ten wa tau mafai ai foi Siamani e fai le mele e privatize tato fanua fa le ngano le theory foi le individualization of customary land le aki mai ai ia team o mura le winga la le se fa amtalanga foi tasi na swinga onga walia e mai tato fanua fa le ngano ele ngata o mana na o tangata Samoa e Amaile idea le ngau man mapalangi individualization of land ia tu e mai ma le mele o le commercialization of customary land ai o lo anu i pele le ai le oni fa vai o le umianga o fanua fa le ngau sam talu na sa waile atu no ia tau no mai lo le ina ua pule fa kolone sam paulo le awala le na tau mafai e Siaman e fa IT ai ia fa nga fa masino nga male vai nga tau le o le centralize o le power o le au mai lo o le malusi anga le tu ile komisio fanua masuaf e fai mai e fai unga o mata upu e fina wei ai i fanua fanua fale anga no masuafa matai ia anua ai na o le swinga tele fo ile na time swinga unga se ia o mai lava ile taimi le ua pulea tātou Siamani ma vai atu Siamani o mai fo i New Zealand o le mea lava e tasi le sa whaatu le mau pule ia le taimi o Siamani whaatu le mau mumen le taimi ua amata na te atu tangata Samoa ona ua afia tātou mea sina ma tātou mea tōtini ai mai se lava i whanua masua whamtai se ia o mai la ina ua tuto atasi le atu no ia se rana matau dia la ole si vaenga onga le ole swingo fanua palenga ona ua tuu i tonu le whaavai pela ole whaavai le ole tusi pa ia le na whai nei mata ia la ole whaanga solonga ole tatu watu no a tilo fo ila le fatu whaavai ia na ia i tonu ia whain whaavai ele ma whai ona whaatau watu o tatu fanua whaaleanga no ina ua mbaia ia pulenga whaakuru ia mavai atu loa le whaavai atu lai mai le atu nuu avea malo tutu o tas o ina la se reo lenga mapunga mai e fo i sesi swinga onga i o tātou whanua whaaleanga nu wa a mata loa ona whai e lo ina tu la fono ia a fia i o tātou whanua whaaleanga nu le ile tu la fono le na pasia te siva ono wha ma le te siva ono rima tu la fono o le whaaliliu e se ina atu o whanua whaaleanga nu. Le mawhai e o na lisi o tātou whanua whaaleanga. Tasi nā mea ua mapuna mai lungu. O le lisi o tātou whanua whaaleanga nu e maua i tupe maua ai. Lisi company ma foi ni mamatanga luenga al malo. Ia alua e lea ua o mai ai lea whaasolo mai ai tutu. Tasi lea tunu. O la o mai tau atu i le forsanga le fionga i a tele i ai. Ko i lea na whai le o komisina o tula to e futa ina o tula fono le manu e lua se fulu bea foring mai lua se fulu pasene tula fono ya afia ia tatu fanua wharenga nu le ala ua whaasolo mai a tula fono ne e afia i tatu fanua wharenga nu ia le ua o mai lava i le taimini ia lena esi de wo o mai teimi nei o pidi e tolu i o tatu tanu ai nei wo o mai teimi mo faatu la fono mai au tatu fanua ma afia tatu fanua o swinga u malava le na o le ua aria e mai le teimi nei ai ua faa moe uma swinga ma e faa moe i faa i unga e fai mai e fansinong o fanua ma swafa le foila wa tatu titilu o swinga nei e iai ana swinga e le lei e fo ia na swinga e fa alele i le tilo lava tātou i o tangata sue pe a whai tātou analysis o la uia na wha amasinonga o le tele lava swinga waria e mai i le mia ma le whaonga ina o whanua whaaleanga nu o Samu o swinga e le o le ala lea o le wha au tala o la u suenga o la u thesis pe mati e ti ele la au
ai uoi po aswing ole umia man fa nga ina funua fa lenga nu o Samoa mai tasi valu lima sefulu i le lua sefulu o le suenga fa pitoa ia Samusu ma mai le tu malo Aleipata o le case study o Samusu ma mai le tu malo Aleipata awa o te talitonu o swinga ia waria e mai fanua fa lenga nu e lua a Thomas swinga e fanua fa lenga nu Aleipata o swinga fo ina o lo waria e mai fo isi tu malo le tu no ia pe o se tali atu na le tala ina mai le amatanga o suesuen mai lava i le temina fua mai Yesuing se ia o lava i le teminei Ma naia la falongo atu pe wa falau tele vo ilo tai lo ale ne sa upu ai ilem sa upu la vale o le sa ua em fai ona e fa masala mai le sa ua o le umia lava tangata no o Samoa ia fanua fa le anganu o te loa o le mea pito isili ana na taua mantua fo ia o le whaabaya ia o Samoa a wheiloa i a inga e taua ia o le mea leo le soala upule o a inga Samoa o le definition o le a inga poto o ala e whaamatala mai e sau whainga e le whare Samoa e le mamanu o le whare Samoa le sau whainga le atunu o ina fo ia whaabaya mai e le alofa mana tua e fesiti po le ala mafuanga o le upu alofa la e whaamatala mai e le sau whainga i tonu o le whare Samoa e alo wha e alo mai le matua atala e alo mai le tala aluma le tala atua mo ale o le upu alo fa na mai le upu alofa o le sau whainga po o le sitting plan ngai te tonu o le whare Samoa sau whainga na tātou Samoa bo iai le matai malona au ainga ia o le whaabaya le nā tau te hoi, o le tāua na o le soala upuli. O lai ei le vā i te tonu e ta pui ma fo ini, te tonu o le vā lea. A le mele ua tupu mai ni. Ina ua tu lai mai loa ia tu lai mai ia swinga ni. O I lea na fua mai ei loa. O na te e vā lea tunu. O pe fo ile le ua whivae vai a iei a inga. A o lo utali tonu. Wana fa atu lo fa amsinonga le tula fono le wata une komisio fa numa swa fa tasiva oto ua sui elo ina le mindset ta tanga tsamo ua sui e nga ma fa ufongo tanga tsamo ua manatu tanga tsamo o I e au mai ai se fa ai unga ami o tonu o mata upu fete e na iai ai pe a o le fete nei ai nga yo la tu fa numa swa fa matai a tau samo o lo fa amatala mai lava e upo le tatu ngana ala fa mai le fa Samoa e saua o nu e le ai fo ise nu e po pea o tatu Samoa a ho na tala no ina ni mata upu tu ngale a inga po le nu a fa ele mo se tas e moe le toa se ia tongo malama o le asofo e fe ala ele nu le isias ua maua fo ile tali o le matau e ala ile tala noa fisanga e ala ile faa fisanga ile ava fatafata ma le va feta aloloa e uma e hasa soala upulenga se aing e maua le tas e tongo a ile tō whama le utanga e tas e lolo i eile faa fitinga o alea ai ino ua faa tu mai lo swinga i e tau tala atu o ila e peina amatailo na te e va ma afia ilo e te leo swinga. Waria e mai. Ma afia ai le nofo le leo aing. Wa i lo utali tonunga malau ba ai ili su enga le nei. E o ha i le tuangane ma le tua fafini. E o ha i le uso mon. Ua faa masino le faa masino ngā whanuma suaf. Ma ua bea o se faa masino. Ua faa o a i e isi tangata is. Mea tō tino ale ainga mon. Peo tasi na faa soat. Faftai. Ia e tele lava na I mea whapena lo tupu I tatu watu nuu taimine ia pe o le whaunga aina fo ile whamsinonga ina ia ele au fia whai mea se tu lo. Ia, e ko le ngana le na. Sa upu whapena. Te laua e umona e tau una e whamsala mai ia le history po o tala tupu o tala lai au mea tupu tala anga Samoa. The history lea o whanua whaaleanga nuu.
I lau oe lava la mai tau wai I na ua mai a leo lo susuenga. O le a se awala ia ngai I luma sa mua ina ia teu le lei, le vā lea o le fōpo le fete e te ina inga lea I le anga nuu, ma le luma nai manuia o sa mua. I lo ua tali tonunga wha tangata o le anga nu. O le toe fo'i o ainga. Toe fo'i o le tātou e wha mao popo o tātou ainga. E toe fo'i e swala u pule. E a fo'ini. O le mea fo'i nā leo o wilua. O le utele nā o fete na inga I nei. Ona o tūla fono. A tonu e le lei tūla fono fo'i monisi ainga fo'i e te bai bai ha. A oro te tununga, e ala ne fe bai bai ai inga. O le lack o swala u pule. O le lava o le teimi fito e feilo ai. Ua avea le wha amasinonga e whai maitu o le aoa e maru I ai tangata Samoa. O le wingo la utala foile. O le ai tamo whai fo'i al tātou wha amasinonga. O le mea mua le ale whai mai il wha amasinonga. To e fo'i e lao mata uku mota. To e fo'i e to e lao wha fita uri te tonu o ainga. Matau lia fo'i. O le wha amasinonga. O le vaenga muli a lea ea ngai I ainga. E mua fai soala u pulenga I tua I ainga matua inu o le pulenu. Fai soala u pulenga I tutongo le whamasinonga whanua masuaf. A fai a ele tasi se ainga se soala u pulenga. O na avelo le whamasinonga. A lea ua tau mawhai a le teu ngā tula whanua le whamasinonga whanua masuaf. E toi fai e whaata ua le mea leo le toi fai loa I tua le anganu. Vai foi ve singa tatu malo le faini. Na ala na malu le fainga malo ma malu le tunu. Ole toe ole fina ngalo ali I mo fai pule o tatu no. O ina. E ele fo le fa fita uli le. Ele awana I la te ta uma fo ile le tal. Awana I po na I pele motu le tima. Ole fei loai. Le anga fai mai filosofia fa ato fa manino Samoa. O mata ai fisanga. Ele ilo wa tatu o inafo e toi fo I mamau ai le file mu le atu le o ve singa ia na fai nei le fa por kiki nei ai ana toi fo e toi fa afisa ngai I mata na afisa ngai toi fo e lao I le mot ai longa o le asi sila mai le langi ya sam le anga olo utali tunu e au na tula I mai le tula fon e avea mamatau sawa I le latou wā whaafisanga, male anganu, male whakerisian. Mea la lea o te mana, e toe fo'i ale atunu, e toe lao I mauta, a inga manu. Whaftai a tonu matua I manino lava matua e te tau I le leilo tō whailunga le wei o lo fō mai leo tō wha manino ona o le manino fo I lo whaasoa le nei asi. Ai o le potafsini mulia, o le asa fo tuanga fo I le tupulanga o loo fia au sia fo I le tulanga le wa e ia il taimi nei. O ani o fo tuanga po ia upu fo I le advice pia popo ia nai tupulanga o loo. A tonu ele I whaia se lato wha I unga I lato lumanai, po fia ngai iai. A o lea la wa e maua le nei whailunga. A tonu o se isi fo ia wala le mwhaiuna ona a ngai iai ia tupulanga fo I o Samoa. Malo whaftai, o le whautuanga a ia elena o whanau. Ona e sirifia fo isio reo, o le whailunga le ua o umi. O le whailonga mua lea o le first PhD le culture. Tūsia le tātou ngana Samoa. O le winga la o manat, o la utala le whaasuat. O lea ua o tātou ngan Samoa University ma o ngai New Zealand. Ende hawa o I Hawaii. Ia ta ilo ia Amerika ma Australia la tōria ia o ngā o ina tātou. O le tele a o le pokalame leo te whai ato le Samoa whaasoa le matu le nunga le YouTube ma nunga le NUS broadcast. Ua tele lava ina
interest mai ai tangata Samoa ro e tunu I fafu. E o ai la tau I Kanata, Alaska, Amerika, Australia, New Zealand, Papatutuila, ma le tele o isi, Hawaii. O la tau tatalo mai e whaine course online. E ai nei ta maiti o na bala au mai I New South Wales. E fia o mai tau sanga fau e enroll lalo le Bachelor of Samoan Studies. Ia, e foi, o le ufa au wina foi le isi vai ngai tutuila inga mai fai le lato Masters of Samoan Studies. O le winga la o tala. E a foi ni, e o foi tangata e Samoa la la ifafu. A fai le alfina ngaro le tua e fia o. E ma fai ona o mai I Samoa e a veia la tau fai longa maururu. O le au ale tatou mata ngana ma le anga nuu Samoan Studies. Anga ile fa tumu o fa ai longa mo le favor potu sala ma ole si foi me a ona fa manino a tala no ina le Samoan Studies e ile broad meaning ole upu Samoan a tala no le Samoan Studies e le lifa wa tere ma fo fongo tangata a tala no le Samoan Studies pe le lifa ma fo fongo tangata na ole ngana ma le anga no ile broad meaning o le upu Samoan Studies. Ile ngata tatu tilo le ngana male nganu. Tilo le tala fasolo pito o Samoa. Tilo I polokiki e Samoa. Imta upu lava ia tau le loto I fale o Samoa. Pela ole fa amalo si agu ma le afo ini. Ole lu I tau fo ile na I alo mfa na ole atu. Ma ole fa utuanga fo ina. Awone I pele motu lo wola sui. Leanga ole tele o lo sui. O le tele fo ile o lo si la fia ma eilo I mata upo o faatino ina nei tatou suenga me la lea a fai e se fia o nga ina lo Center for Samoan Studies fio mai matala mai au pe I meli mai fu I fatala tala no o le tulanga lea o le la fo I mai tau mala o va I le tele o fa la bela be wa e fio lo fo ile nga nu ule ina isa mo nga nu ule ngai Amerika ma New Zealand ma Australia ma Hawaii ai o le whawhita ure le ia o upo ana la unga I le isi whaala vela ia upo fo I la unga I le isi ai a sau le leila ia onga le le na ba ia o le si metere talo sanga me tanga o fola sanga fo I fa ia la u ma le sine o le o fa ia po o so o tanga o nu mai tu malo ia ma le me fo I le o le whaonga inga o le general understanding fo inga e whaonga I whaala vela ve o le whatete inga o namia o le ale si e sau teu a o le ale I whaala vela e o mai o I a inga e o mai teu le teimi le whaile maliu a o I a inga e o mai ta atia se uman whaala vela ve pato ate pe o le whaonga anga le na o te taua e au e whaonga anga o le general understanding fo inga le whainga o whaala vela ve o a inga wa ele mawhai le mea leo le a fo imi o le po fea I se Samoa e anu ai hosi ona ainga mawhai ona whaala velami. Ai pe o le tūlanga na. Wale I roa pe o se ainga e o mai teu. Ia po le ainga e o mai taatia se umar whaala velami. Ia pe o le sina tūlanga e tāu ai. Fo I le whairo atu. Fo I ma popo I atu. Fo I ma whautua atu. Fo I tūlanga ma le atu. A fio mai I nei Center for Samoan Studies I Samoa. Ia o le tatou atu nuu. Ma o le university o le e a fo ini o le lau mua o le o ina ai le tatu nganu umale pa sa mo male ngana I favor pot sala ia first tai lava ta iao no le pa vano po yo lo taini pa tanu mai ni po kalame ia manvia pe ia fo fuanga o le neva yaso ia ai sei po ese taimi ona toe ona failole o se celebration o lau failonga aton me lava ia ti nati ta ua ai lava ia whaftai fo I lau fionga ia manuia tele ia whaiva Matiu telo e whianga I nā tunu ia mawa ai lau fionga I nei te iwa ua maua e se COVID nā tunu
Biasa mafelo ai foi masiu tuanga nei ile stona ilentine ia le moria tu lava na lo faanga ia au le fai wina por kalame ia e moria tu nga fa ftai lo fionga tu sa fo yo le wala au dia ina lo tanga ta fata wa ai e fati wina le fata tano nga ne fiafi le foi le ne no e fa ftai tu foi le mano le tu no lo ala la so si vaenga o kilope yo la tu foi mo la tu tiute tar si ia ma pui pelo o tu so i fu le lo fa mo le nga le tu ia ua nei maua seisi i le whaamai. Ia, whapitoa foi le nei whaftai, ia, mare, i nei au ainga umalama o whaalongolongo mai nei porkalami, i whaamanuia le atua ia te auto uma, ia whatai le maseleo le a foi se ngana, ia, ua pa o papa foi pe ua le tauta mani i lau whaafonga mai sa moa, ia, na ngalo se a leo le au auna masona whaatau wa, ia ono no lo tu titi faitama malo tu seusi da sila i leva fata ia manu te ina lava ma uli tia me uma i le alofa ma le anga le leo le atua so i fua mai manuia mo tupe fa moli Samoa au tapu ni ai ofisa mo le fava yaso fa nga nei lola na wa una forward ta o le direct transfer a fai wa yesa membership card ma e fa nga ina le internet banking o le matua i fai ngo fi lava na le tiposi mai lava lo se leni matu account o na fa atino le la foina lo se leni mo a inga i Samoa e ia inga i tahu na fa maleina mo nisi fa matalanga i le nei au una fo bala au le telefoni o val se lau o tasi ono po le lua fitu ono fitu iwa fitu fa pe text mai fo ilo suafa i le valu tolu o Voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Mama Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Mama Joe to do my shopping. Ole si tulanga pitusili o le tau. Ole la fo me o le patala o loa. Ona fa ngale fa tau o loa e o nga mo ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ele sa no foi tau ele sia sa. Ni fia foi sa we mo mawina ni foi au nang fo ala mai le talo for voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi ile voucher. Dai mo le talo for voucher o mo ele a posicio se o fine. So se para loa fa ngo fie. A me se le fel wa i ma le telefoni. Tai mi uma. Ai lo la ko merkes ona ino do tamaore ainga. Pa te tu lava le tal for voucher mo le foi au nang fo pa tai. Ma lu la le tam pai. Pa tai talo for voucher. Teki talo for voucher. Tua ma le au nanga remote tau Samoa service station nei tona i matu. Ma tau teu tuina lo ta vale, ma le tele o nisi o matu au nanga ese ese. Ai le ngata hoile, ma tau te sea ke ina fo ila ta vale. Siapa lah yang foi suau? Mola utapan. Afai foi vai pa olosa. Awala te poli, ma tu te siapa lah yang foi e mola utapan. Mola no posila pia. Mua tapela utavale pe auto. Rua tapela o telefone ir time utu ina utapan. Male vaenga mulu. Mana tua fo e matua i pasa ina lo tau maktapa ai no fuanga fakte Mata Samoa ole mata mo Samoa Mado te fia e au na pe mo o Samoa Maftaila fia mai. We'll see you again. God bless.